السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. یو نوی درس ته ښه راغلاست. نن زموږ د درس موضوع دی les verbes irréguliers du français، یعنی د فرانسوي ژبې غیر قاعدوي فعلونه. په دې درس کې د فرانسوي ژبې څلور غیر قاعدوي فعلونه تاسو لپاره په پښتو ژبه کې ترجمه کوم او په جملو کې هم استعمالوم. یعنی څنګه کولی شو چې په پریزون کې استعمال کو او جملې پکې جوړ کړو. راځئ چې اوس درس شروع کړو. sortir sortir معنا وتل. دا یو غیر قاعدوي فعل دی. دا په دې شکل سره په پریزون کې کنجوګي کوو. Je sors. Je sors. Je sors. زه وځم یا زه بهر ځم. Tu sors. Tu sors. Tu sors. تو وځه یا تو بهر لاړ شه. Il sort. Il sort. Il sort. هغه وځي یا هغه بهر لاړ شي. Elle sort. Elle sort. Elle sort. هغه وځي یا بهر لاړ شي. Elle هزه یا جنې لپاره استعمالیږي. On sort. On sort. On sort. Mong bahar zu. Nous sortons. Nous sortons. Nous sortons. Mong uzu ya mong bahar zu. Vous sortez. Vous sortez. Vous sortez. تاسو بهر لاړ شئ. Ils sortent. Ils sortent. Ils sortent. هغوی وځي یا هغوی بهر لاړ شي. Elles sortent. Elles sortent. Elles sortent. هغوی بهر لاړ شي. او دا sortir فعل په جملو کې په دې شکل سره استعمالو. Ce soir je sors au restaurant avec des amis. Ce soir je sors au restaurant avec des amis. Ce soir je sors au restaurant avec des amis. نن ماښام زه له خپلو ملګرو سره رستوران ته ځم. Vous sortez de la maison. Vous sortez de la maison. Vous sortez de la maison. تاسو له کوره وځئ. Ils sortent la voiture du garage. Ils sortent la voiture du garage. Ils sortent la voiture du garage. هغوی موټر له ګراج څخه وباسي. partir. partir معنا تلل. دا هم یو غیر قاعدوي فعل دی. partir فعل په پریزون کې په دې شکل سره کنجوګي کوو. je pars. Je pars. Je pars. زه ځم. Tu pars. Tu pars. Tu pars. تو لاړ شه. Il part. Il part. Il part. هغه ځي. Elle part. Elle part. Elle part. هغه ځي. Elle هزې لپاره استعمالیږي. On part.
On part. On part. Mong zu. Nous partons. Nous partons. Nous partons. Mong zu. Vous partez. Vous partez. Vous partez. تاسو لاړ شئ یا تاسو ځئ. Ils partent. Ils partent. Ils partent. هغوی ځي. Elles partent. Elles partent. Elles partent. هغوی ځي یا هغوی لاړ شي. دا partir فعل په دې شکل سره په جملو کې استعمالو. Je pars à bientôt. Je pars à bientôt. Je pars à bientôt. زه ځم ژر به سره وینو. Elle part à 7 heures. Elle part à 7 heures. Elle part à 7 heures. هغه 9 بجې ځي. Vous partez en voyage. Vous partez en voyage. Vous partez en voyage. تاسو سفر ته ځئ. Dormir. Dormir. Dormir ویده کېدل خوب کول. دا dormir فعل په présent کې په دې شکل سره کنجوګې کوو. Je dors. Je dors. Je dors. زه ویده کېږم. Tu dors. Tu dors. Tu dors. تو ویده شه یا تو ویده کېږي. Il dort. Il dort. Il dort. هغه ویده کېږي. Elle dort. Elle dort. Elle dort. هغه ویده کېږي. Elle هزې لپاره استعمالیږي. On dort. On dort. On dort. موږ ویده کېږو. Nous dormons. Nous dormons. Nous dormons. موږ ویده کېږو. Vous dormez. Vous dormez. Vous dormez. تاسو ویده کېږئ. Ils dorment. Ils dorment. Ils dorment. هغوی ویده کېږي. Elles dorment. Elles dorment. Elles dorment. هغوی ویده کېږي. او دا dormir فعل په جملو کې په دې شکل سره استعمالو. Tu dors à l'hôtel. Tu dors à l'hôtel. Tu dors à l'hôtel. تو په هوټل کې ویده کېږي. Nous dormons 8 heures par nuit pour réussir nos examens. Nous dormons 8 heures par nuit pour réussir nos examens. Nous dormons 8 heures par nuit pour réussir nos examens. په امتحانونو کې د کامیابېدلو لپاره موږ 8 ساعته شپې خوب کوو یا 8 ساعته شپې ویده کېږو. Elles dorment. Elles dorment. Elles dorment. هغوی ویده کېږي. Vivre. Vivre. ژوند کول. اوسېدل. دا هم یو غیر قاعدوي فعل دی چې په présent کې په دې شکل سره کنجوګې کوو. Je vis. Je vis. Je vis. زه اوسېږم.
tu vis, tu vis, tu vis ته اوسېږي یا ته ژوند کوي. il vit, il vit, il vit هغه اوسېږي. elle vit, elle vit, elle vit هغه اوسېږي. on vit, on vit, on vit موږ اوسېږو. nous vivons, nous vivons, nous vivons موږ اوسېږو یا موږ ژوند کوو. vous vivez, vous vivez, vous vivez تاسو اوسېږئ. ils vivent, ils vivent, ils vivent هغوی اوسېږي. elles vivent, elles vivent, elles vivent هغوی اوسېږي. او دا vivre فعل په جملو کې په دې شکل سره استعمالو. nous ne vivons pas à Paris, nous ne vivons pas à Paris, nous ne vivons pas à Paris موږ په پاریس کې نه اوسېږو. elle vit à Paris, elle vit à Paris, elle vit à Paris هغه په پاریس کې اوسېږي. ils vivent dans un grand appartement, ils vivent dans un grand appartement, ils vivent dans un grand appartement هغوی په یو لوی اپارتمان کې اوسېږي.